Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Ya. Mak, ngamen lagi yuk, Mak. Yuk ah, udah lama belum ngamen. Yuk. Wik, 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 wik. Wik, wik, wik. Apa kabar? Baik. Nek, rambut baru. Ya Jang, baru potong kemarin. Potong di mana, Nek? Atau di salon, masa di tukang las sih ah. Jeng, Mak, kok pada ngamen lagi? Emang gak ada kerjaan lain apa? Gak ada, Jang. Minta dong Jang kerjaannya. Ada kerjaan mau, Nek. Kerja apa Jang? Ada, Nek, mau jadi babysitter. Di mana? Di Ragunan, Nek, jagain bayi gorila. Ih dasar banci gak punya akhlak. Anjim. Aduh. Yang pisan nih. Jajah blog. Kasapu sorangan ongkoh. Tong, kenaonnya nih? Hah, gupron. Setengah bawang ya. Dar, dar. Duk, duk. Yang minum nak. Ah, oke. Ngenah tuh. Ngenah. Rasanya anjing banget. Nah, ini menang beli timah oleh, Tong. Dan bolo. Ini mana mulut kelina? Ini sarwa. Rasanya anjing banget. Jika banget sih ya. Goblok deh. Ngomong pada biasa gupron. Toga akhlak. Hah. Tonge. Misi numpang ngamen. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Ton, agak endit. Risi ya banci, gandeng. Ya. Ih dasar, orang gak ada akhlak. Ih dasar, orang gak ada akhlak, main pergi aja. Anjim. Siapa lempang tengah jalan, gak buka akhlak. Woi brengsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, ada yang mumuna ya? Mama. Sugana aing teh indungnya neh. Manggil aing tante. Mohon tante yang terhormat. Ada yang mumuna ya tuh? Aya ek naha deh. Bae diajak ameng tante, wios teu. Ulah si Mumun age keur beberes, kaditu indit. Nyamun atuh tante. Nah naon? Nyantas tuh orang naik inditnya. Kela petot. Dia bantuan tante sasapu. Yeh, goyang ting sapuan sorangan ah. Udah boga akhlak. Bisa aing di dieu bae lah. Daripada luntang lantung tepar uguh. Uguh disare di dieu sukanya. Aduh, uguh aing sare di dieu lah. Pron. Si Petot keur sare, bawean ge. Ini tuh.
Bos, bagi tugas dong. Gue nyangkal suku jangan. Like ide. Conge mas ya, baru gak ahlak. Aing ti isuk nepi ka ayeuna eueuh ting penumpang. Gara-gara PSBB jadi kieu penghasilan eueuh ya Allah. Alhamdulillah aing boga rezeki ya. Allah matun penasare. Akhirna aing bisa pindah di ka imah nu baheula. Si Ucut ka mana dinya ieu he. Kolot ek pindah teh kalah kabur bae lain mah batuan kolot udah ke dasar teu boga akhlak. Wah, kebenaran aya ojek ya. Jek, ojek. Dia. Adia. Mohon Pak, mohon sakedap. Sakedap Pak. Ay, laju. Ih, budak teh gini ngomong gerobak. Aing ek ngojek. Serta bantuan barangna bawa ka dieu. Patutang, angge helmna. Sok angge patutang helmna bisa aya razia. Patutang bade ka mana? Tadi itu ka imah urang nu baheula teh. Pake argo tuh. Pake, ambil tere. Sini buat. Oke. Wah, aduh buru. Bebo. Goblok teh sama wahlak teh, mau gerobak teh, tarik. Gentian. Laju. Hei, balapan hayo di sawah. Yo jeung coba kolot. Wah.